shesheni ya Inooro TV. Maria tuko hariirie Inooro Hwai. Munini wa president na thiriti yake agi uteti kuria magoti matige kuhuthirwo gwethera atongoria mwe iturwa cia atongoria. Mutongoria wa ODM augite atuika president andu othe makarigitwo rungu rwa mubango wa UHC matekurihio. Andu atano gukua itora-ini ria Jawatho Njoro thutha wa kunywa njohi ya ibango thikũ 2 hituku. Na bengi ya NCBA ni ajiririe mubango wa kwaraniria na aria maroya ngombo kuma bengi iyo na kuiguanira uria maririhaga ngombo ciao. Tukashukuri gatho cia mwanya riri cierekeire kwihanda thaimo cia hoine tukumenyithie uria bururi watinda ukigariura na nginya maria mangi mahanikite kungi thiini wa thi. Njitagwo Muriki wa Mucoki, tuli hamwe na Wangari wa Macharia niwe mumemerekia witu na ruthiomi rwa tauri na njira ya cieko o niguo guikaire. Munini wa President William Ruto na atongoria agia kiama kia UDA ni moretie magoti hamwe na honge cia thirikari itie kuhuthirwo gwethera atongoria mwe giturwa gia president. Ingi honge icio ciagirire gukorwo ikiruta mawira mao makorana wikinae na ungumania itegukungia uteti. Atongoria cio makiuga ati o mutongoria wanyitana na Ruto ethagirwo mahitia ni honge cia thirikari niguo ahorwo atigane na Ruto. Makiuga matigwikirwo guoya gutiganiria Ruto, makiuga muingi matura-ini uri kiama-ini kia UDA. Mimi ninajua kuna watu wengi wanangojea February next year ili waungane na hii meli ya Hustler Nation. Watu hawa wengi wamezuiliwa kwa sababu ya vitisho na intimidation na threats ambazo zinatolewa na watu ambao hawana sera. Mimi nataka niseme hapa hivi, all the people who want to join the Hustler Nation, and we know they are in thousands, I want to tell them to ignore the threats, the blackmail, the intimidation that is being carried using the criminal justice system, the DCI, the EACC, and all the other institutions. Kama mtu hana sera, awache kusumbua askari, awache kusumbua DCI, awache kusumbua EACC, watafute sera ya kuuzia wananchi, wawache vitisho, wawache intimidation. Kenya hii ni Kenya huru na hatuhitaji mtu yeyote kutupatia mambo yeyote. Tunakubaliana watu wa Laikipia? Situwaambia hao watu watafute candidate na wapange chama na wapange sera. Si nyinyi wananchi ndio mtaamua ama ni aje? Si nyinyi ndio mtaamua? Nemokwe baka nao hata nao na kiama kia UDA ciama ici ingĩ ndĩraigua gũkũ no mahote kũnyũkania na UDA, koguo acio matingĩhota. Hawa wangwana Your Excellency wamesema ukiwa president wa Kenya, hawa watu wa Ngobet na Weomererie wanataka maji. Niguo sisi hatutakupatia jina ya Macharia, tunataka kukuita mondo wa nyomba. Ati anaitwa nani? Ati atago Ruto. Na wale wanasema ati huyu deputy president ati amekimbia sana, ati aende pole pole.
Mungetaka apunguze speed ama ongeze? Mungetaka Deputy President apunguze speed ama aongeze? Atembee kila bahari Kenya, aongeze speed. Naibu wa rais, watu ya Kenya Datuika president wa tano wa fururi aduothe marerigitagwo matekurihio ruguro mutatara wa Universal Healthcare niguo UHC makiria yo county ni kugairwo besha makiria niguo ihote gukuria miturire ya moige shiraniro ici ihanitwo ni mutongoria wa kiama kia ODM akiamukira ajube kuma county ya Kajiado aria maigirite kiama-ini kia ODM. Mapura maria twerekeire mathiguku ni mwateti marahuthira kuhunjia uteti wao riria andu matari na mihango meigi ukiringithania na mahinda mangi ma mwaka riria githurano kinene giatigie mieri 9 tu gitafanio. Umwe wa maundu maria mutongoria wa ODM Raila Odinga arahuthira kuha muingi ni ugima wa mwiri. Ni thina ugomeire muingi bururi-ini tondu ti andu othe mari na uhoti wa gukorwo na insurance ya ugima wa mwiri na no andu milioni 9 tu meyandikithitie na NHIF. Mutaratara wa UHC wa kwandikithia andu othe bururi-ini na insurance ya ugima wa mwiri uria waruguririo mwaka wa 2018 niguo Odinga arenda gutwarithia na mbere. Na wale wa Kenya, kila Mkenya kama ni mgonjwa aweze kupata matibabu hata kama hana pesa. Ni sababu tunaongea juu ya Universal Healthcare, yaani bima ya afya, ili kila Mkenya anaweza kupata matibabu. Akiamukira ajube kuma Kajiado aria maumite kiama-ini kia UDA na kuigira ODM. Ugete thirikari yake ni karoboia ndurire iria ireithagia mahiu na njira ya gutigirira mahiu mao ni mathinjirwo na kwenderio bururi-ini gutari mahiu marakwa kumana na ng'aragu na ariithi magakorwo na mbeca mihuko. Kuma riria bururi wonire wiyathi imwe cia ndurire iria ireithagia ni ikoretwo ikigwa ta itiganeirio ni thirikari. Tunaleta viwanda ambavyo vinaweza kufanya kitu inaitwa value addition. Hizi ngozi ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo tunatengeneza nayo leather. Alafu leather sasa ndio viatu. Na hizo viatu ni leather imetoka ng'ambo. Naweza kukuwa na leather ambayo imetengenezwa hapo Kajiado. Ona gutuika BBI ni aikirio jana igoti na ni endekithitie besha makiria matura-ini. Odinga augite egutigirira county ni ciagairwo besha makiria iria ikorahura urimi na kugacirithia mieke ya mawira. Ndio sababu tunasema tunataka kuzidisha pesa ambayo inakwenda kwa serikali za counties kutoka 15% hadi 35%. Hiyo pesa ikienda kwa mfuko ya county na ikitumiwa vizuri inaweza kuimarisha hali ya maisha ya county hizo. Muthenya wa 5 tariki 10 mweri uyu Odinga ni atanyitwo kuheana mwerekera wake iguru ria githurano kinene kia mwaka turorete ari kiharo-ini gia Kasarani kaunti-ini ya Nairobi. Uguo niguo uteti urathi na mbere na kwigarira. Tutigana na cigi uteti tugutware kaunti-ini ya Naikuru kuria andu 5 makuite kumana na kiria kuratuika ni njohi iri na thumu. Muthenya wa Jumamothi utuku itura-ini ria Jawatho Njoro thiini wa kaunti ya Naikuru kurerikana andu acio marambite kugumirwo ni thina wa kuhuhia na kurio ni nda mbere ya gukorwo makuiriire kundu gutiganite. Peter Mwangi ni aratariria. Kuringana na munini wa komishina wa Naikuru Joseph Tanui ni ati arume ana na mutumia umwe marerikana marambite gukaya ni kuremwo ni kuhuhia na thutha maratorio ni kiria kirerikana ni kunywa njohi irari na thumu. Ona gutuika munini ucio wa komishina ugite uthuthuria baranginyone wambikitwo andu a family ciaria makuite ciugite ati endwa ao maracakayaga ni kurio ni nda na kuremwo ni kuhuhia. Nikamuuliza Job, kwani umekunywa pombe? Job akaniambia hapana, sijakunywa pombe, niko tu saa. Nikamwambia kinaona kama umekunywa. Nikamuuliza umekunywa wapi? Akaniambia alikuwa Konza. Nikamwambia hapana, hapo nimchukua nikampeleka mpaka hospitali, nikamrudisha tena mpaka kwake, kumrudisha mpaka kwake round 2 tena mdozi yake kapiga simu. Huyu jamaa amezidiwa. Nikampeleka kwa hospitali ya county. Nikamrudisha bado. Ya 3 kumrudisha 3 kachukua taxi ndio alikuwa amekauka.
family ici cia aria makuite matariri uria mainukire maria riu na thutha wa ihinda inini marakorwo makuite. Francis Mugai agitariria uria murio amukorire akomete gitini ari muriu. Ni aranyua njohi na ni aratahikaga na ni araugaga nda na ni ona titaronaga wega hindi yo tukimutwara thibitari. Ndagitari maranicugurikiire maranjira ndimukue tumuigirire hau kiria gitanda-ini aranjia kurorwo marauga ti thumu anyuite nanga njohi maramuikia kanyamu haha kanua-ini marauga ni njohi. Itina inini kuma mucii uyu tugecemania mucii kwa Rahabu wa maitha uria ni nyina wa ciana inya uria korire hatikaine oro ino. Haha agitutariria uria aretirwo akirwo mwari wa nyina ni murwaru. Ndamuria mamu kana ni undu utanyumite anjira aca ni heho ndiraigua riu niguo ndirakiuririe kairitu kau gake ndirakoria atiriri ngambiriiri thaa cigana aranjira ihi hwaini ni aguthiete na hura nguo. Gukiri uguo andu angi eri no mararigitwo thibitari-ini kumanagia na ngero iyo ya unyui wa njohi cia ibango. Atanakinya thibitari niguo arakuire turakinya tweta ndagitari aramuthima aratwira ihi ndariho ni akuite niguo marakimuigire hau gati-ini kau kahuirutia karia araikariirio. Aikari itura riri macakaita makiuga unyui wa njohi cia ibango ti mugeni kwao ona gutuika maabitha au gitiri mugite uyu ni undu urang'ethanirwo naguo. Mtu anatoka tu kwa nyumba asubuhi ameenda kibarua. Akifika kibarua inafika masaa 9 hiyo anakuja kwa nyumba hata akuli. Mbio mpaka trench na konza. Kifika siku mbili unasikia huyu mtu amekufa na amekufa pombe. Wazee wanalala chini ya kitanda, akalali juu ya kitanda. Anakuja anaingia chini ya kitanda analala. Maokaga kwa ihinda inini undu uyu wathira okorwo ni tandu tacio marakuire mathi kuohoro ucio kariganira na njohi ikenderea kuwendio. Andu aria mendagia njohi no makimoi no macokaga magacoka kuri o acio maroka na thigari no macokaga kumera ni kurokwo tondu merwo anake ni maranyua njohi macokete gukorwo magithie kuoya mahaki nawe uroya ihaki ni undu wa andu maenderio njohi. Mieri iri mihituku andu 10 ni makuire kumanagia na unyui wa njohi itura-ini ria Hodi Bahati kaunti-ini oro ino ya Naikuru ngero iria yacungiria mungururio wa kung'ethanira na thuguri ino ya njohi cia ibango. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Peter Mwangi. Regio Peter Mwangi ni ripoti hiyo toka batoikiriro Kenya hau tukinyite. Ona twacokerie tukumenyithia uria bengi ya NCBA irarubuia aria maigithagia na bengi ino.